Williams. To claim the title of last club standing and the 8 million rand prize pot. These two have bought a ticket for the lottery that is a penalty shootout. And from now on, it's in the hands of Lady Fate. First taker, Zungu. Not giving much away. Deep breath from Zungu, and it's saved! Is he going to be the hero tonight, OJ? Seo sa botsemisa baratedi ba latedi ba setlhopha sa Orlando Pirates ka dinao. Ben 10 jaaka itsege Bongane Zungu a fosa thalo penalty ya ntlha ya Mamelodi Sundowns. A re bona gore Pirates ya go tsiboga jang mo penalty ya bobedi. Email ya ntlha ya setlhopha sa Orlando Pirates. Seo se ka tlisa go itshepa mo lekawaneng le Orlando Pirates jaanong ba tshwanetse go lekalekanya bagwe ba kwa moloreng ba go itlhoma kgweleo. Dionoto o lebagana jalo le Ronald Williams. Dionoto o lebagana jalo le Ronald Williams. Bona sefatlhego sa gagwe se aperwe ke letshogo. O ipotsa dipotso a re bone Dion a ba kitla ya o ithijwa ke letloa. One Pirates and no Mamelodi Sundowns re ya kwa penalty ya bobedi ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns. Ray advantage to the Buccaneers. Jose Rivero can't look. Ronald Williams guessed the right side. Just too much power on Hotto's strike. Now a man that thought he scored the winner late in extra time, Junior Mendieta, needs to keep Mamelodi Sundowns in this penalty shootout. Needs to score. Mendieta, it's a save again, same side, same result. It's that man. It might just be their night again, OJ. Mosimane waka kwa Omama kwa the City of Roses, kwa Sengangata, kwa Bloemfontein, le ka bona le ka kwa Rocklands go sireletsa penalty ya bobedi go tswa thalo mo Thagonga a yega Mendieta Junior bona ga motsamai ketlilenga a re romela kgwele me ya taologa a ipailela ka kwa ntle sepotchaine ga ba dumele banka ya Mamelodi Sundowns. Orlando Pirates ke gore le kare fa go le thata ba opela pina le nosi Hezekia ba go pola Hezekia o ya memezo Hezekia le Sedi Kapinga ke na go tsang kgwele ya Orlando Pirates ya bobedi a re bona le Sedi Kapinga o le bagana jalo le Ronald Williams le ene o kgona go bona sefatlhego o ka tswa tlhauna go sena sepe sa se tlhauna ka mokgwa a tshogileng ka gone o ka fitlhelela gore ga go sepe sa se tlhauna a ba kitla tona le tloa dipedi Orlando Pirates and Mamelodi Sundowns o ya memeza o Hezekia a re Matambo hlanganani ga dumele re lane mokwena re. And just like that, Kapinga and Orlando Pirates gain a glimpse of MTN8 glory. Not too far away from their 12th top 8 title. It's not negotiable now.
Teboho Mokoena with the captain's armband. Has to score for the Brazilians to keep them alive. Rulani Mokoena saying we just need one back. Is he the man to do it? Teboho Mokoena, chaining goal for Orlando Pirates, who saves it again. It's unbelievable stuff. This goalkeeper is on fire. Absolutely brilliant. Dennis Onyongo saved 5 Cape Town City penalties in a shootout in 2021. And it's heroics from him again, OJ. Wonderful save. Go tswa kwa lefelong le go tswang ba tshwara dinoba ba tshwana le Simon Teddy Kopane. Go tla gopola Teddy Kopane kwa setlhopheng sa Bloemfontein Celtic mo malobeng. O tswa ko le ka wana le Sipho Chaine ba sireletsa no ya boraro kgwele ya boraro. Orlando Pirates ba ka ritela fa Thapelo Koki. Fa Orlando Pirates eno sa kgwele go fedile. It's all over. Arebone, captain of the ship, Orlando Pirates, a fetoga go nna ditshimega. Jose Riviero, wa rapela, ba baki kwa godimo ga dikota. The show goes on. Hokila bua Bruce Hansby, ala the range, but the show goes on. Come khutshwe e tswela pele. Hotata. Re. It's not over just yet. Borky buried his penalty in the Nedbank Cup final. The nerves just getting the better of him. Mvala. What a game he's had in the heart of that Mamelodi Sundowns defense. But the man with the silent E in his surname could silence this crowd. Or he could win it for Orlando Pirates. Mvala down the middle, easy as you like. They're still in it, OJ. Motweto terama mo letsatsing la gompieno. Re ne re thelela re feditse Orlando Pirates. Thapelo Koki a tsa kgwele le mo kapotene a ipakwa go dimo ga dikota go busetsa Sundowns jaanong gore nne le tsholofelo. Go na le tsholofelo tlase ya tsholofelo. Mme for Pirates ba ka nosa nnoye Karim Kibuidi go Pirates a batla ba rabela ba ba robetseng. Badimo ba Pirates a batla rabela Pirates. Sepoko the ghost ba itshwere mo ditlaenga Kibuidi o ya kwa kgweleng go ka fela fa Kibuidi. Oh, Orlando Pirates ke ditshimega.